Clear tu le ngai thatu te kar thar tho tran ni chibai le vek ko le kardiam ta kar top lama inke result soi tur om no la chung te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga tin football thu leng te po tlema zong kan soi ho le bok don nia tun truma chung kar top in khel Arsenal atangin bul tran don ta ila Arsenal team hi tun naya Premier League ka anche fu hlei theu me ulo maya an king pui an mi khwal Bournemouth chun goal ni goal khatin an ne Emirates Stadium in khela hen Arsenal hen goal shot tum som bathum an neya mi khwal team Bournemouth hen goal shot tum kwa nei ve thongin ball possession le in pass dikonga team pani te anin tuklang ang reng khop maya atopa ero Bournemouth mi khwal team lam awa nei zo ka an tang ta thong in khel monom tak maya hen atira train team pani ten game monom tak an chop chuaka minute som panga neleka Declan Rice on hun tha ain siam ngala Martin Odegaard ball pe ka train a hun tha nei abo pela Arsenal tan he hi chu uyom hle turangai anne minute som pa ko na Arsenal bokhen hun tha an nei le ngala ma sen hun tha nei hi an bang tang kai zo da chuang lo anne minute som ni paruk ain her chawa Bournemouth team in Kerkes mangin hun tha an nei vele thonga ma se he hi gola alut lo hlau maya Arsenal tan chun nui ver na tur te po ati thei o me minute somthum pakhat na Martinelli chun hun tha anei vele ngala 6 yet box atang in goal shot thatak mai aneya kepa Arizabala ga chun thatakin alo dan sak anne amai ro chu hemi nu loka hen goal kan mule tathawa minute somthum palina Martin Odegaard ball pe thatak chu English midfielder Declan Rice chun goal a chantira a team hi sikhat fain ma a hroi puya first half goal dang lo bel lovin Gunners lam hi sikhat fain ma an hroi zuita anne second half an trana minute somnga pasarina Bukayo Saka chon hun tha anei vele ngala Luis Kelly ball pe ka train a hun tha nei chu abo pel hlau maya Arsenal tan uyom tak tur anne Arsenal hi an chaklang mai do ni te point alang mana ma se minute somruk pasarina ain her chawa Anton Semenyo ball pek thatak chu an defender poi modin huisen John Bournemouth tan goal a chantira an sipor sud na goal ani chia bok Arsenal lam hian na takin annor zui ngala annor lu atero torin minute somsari pangana Evan Nilsson chun goal aron khung vele ngala heiba goal dang lu bel zui talavin Bournemouth lam hian goal ni goal khatin ne na an changa Arsenal team hi barakhain point home an lo chuak zuita anne ti hian table thar bera Arsenal team hi khel somthum panga point samruk pasari nen pahni na anom zui zela pahni na ni chungin season top khar lo thut thei din huna anding zuita anne ne na chang team Bournemouth lam ero khel somthum panga point samnga pathum nen pariat na anom zui zela European competition khelpak antum na konga malam an pan zel Car top in khel danga Manchester United po antol thlule tange nge ya season kalmek English Premier League che che mai Manchester United hi an king pui mol nei to Brentford chang goal li goal thumin an ne he in khela hian mol nei to Brentford hian goal shot tum som pani an ne ya United lam hian goal shot tum som pali nei thungin ball position hale in pass dikonga United an chung nung hreta ma se avan doi zoka an tang ta thong anne he in khela hian United coach Ruben Amorim chuan trumdanga inlan ngai chilo amaste Fredrickson mai baka Chido Obi Martin te alte bhayan tir mai baka Mason Mount te first 11 a alu tira UEFA Europa League lam clear chungin a player thate ada thate po ati thei omme hei hi an tur zuita niin alang thong in khel monom tak maya hian atira train team pani ten game monom tak heta po hian an chop chuaka minute lina leka Brentford in hun tha an nei ngala amai ro chu an hun tha nei hi an bo pela Brentford tan chon hei hi uyom tak tur anne minute som palina ain hera mikhwal team United lamin sikhatin ma an hruaita Alejandro Garnacho pek thatak mai chu English midfielder goal khung thailo mai Mason Mount chon goala aron chantira United azom no goal khung thailo tia an soisel thin hian an soisel na thai cheturing goal aron khunga
United tran tu te limna aron thlen vele ta anne mase an lom rei lu tuk lova minute somni pasari na United defender Luke Shaw chon anlama atilut pal hlau maya he goal alu theinan hin Damsgaard chon atho lok khop maya Brentford sipur sut na hi Luke Shaw chon aron khung tin ani chu goal khat ve ania goal dang po alu belle ma hle minute somthum pathum na ain her chawa United team tal boy lai tak nang chingin Norga ta sim sak atrain an midfielder Kevin Shetchuan in ma an shroina gola aron chantira goal ni goal khatin ma an shroi der mai first half airo goal dang alu bel zui talawa first half hun top ma sheta Damsgaard an hun tha anei Turkey goalkeeper Bayan Diran alo ben chuaman chu Brentford tan uyom tak tur anne hun top ma hre thian Mason Mount point hun tha ani vele ngala ani po hian a hun tha nei hi amang tangkai zo tabik lo anne second half an trana goal dang kan mu bel mai lova minute somruk pasarina Christian Eriksen chuan an sipur su theinan hun tha aron neya ma se atla plui la ka hen goal a khung thei ta chuang lo anne minute som sarina ain her chawa Kevin Shetchuan he in khela a goal ni na le goal thum goal khata a team ma shroina goal aron khunga United team hian Sydney an phur zui ta der mai game bo rok atang chho zela Brentford game a mu nom tiela minute som sari palina kayo de siam sak atang yon wi sa chuan an goal li na aron khung leya goalie goal khatapma an shroina ani pialama United team hen sithum an phur ta der maya Brentford lam hian an sob zui hrepte po arinom man hle amai ro chu United team hen hun top lama goal an khung thei zia an ron lan tir leya minute somriat panina Christian Eriksen a ball pek atangin Alian Rogar na chawchon mol velam sir train ball thatakin alu puya goal moi bik khungin a team sipur su then na goal aron khung zui ta anne hemi no hian United team hian an nor zui zela minute som ko pangana Augarte sim sak atrain amat dialo chuan molding lam sir tanga ball atlan lu pui chu gola a shota goal moi bik heta po kan mule ma se minute sari chau hun pek bel ani wangin United team tan su zo na hun aum talawa mol nei tu Brentford lam hian United hi goalie goal thum hian an bara khaya point thum hlutak an lo chuak zui ta anne ti hian Brentford ne na chang team hi khel som thum panga point somnga pahni nen pakwana anom zui zela United team lam ero tlatniam zelin khel som thum panga point som thum pakwa nen som panga na an chuk thlathung ti hian Ruben Amorima hnoya United team hian Premier League biga chon ma an son lo khop maya Amoriman Premier League ka United team hi game somni pali akai hruai ta trumruk chau la chak puin trumruk draw result anei puya trum som pahni ngot mai atlom zo ka atran pui ta anne Premier League biga chon a record hi pui lo ve tak anne heng ho ba ka heng kar top in khel ngai event lo bera Chelsea le Liverpool te in machona Chelsea lamin ne na an changa an king pui in la kalme ka champion to Liverpool hi goal thum goal khatin an ne he in khela hin soita kangin Chelsea lam hian an mola hian an mi khol team Liverpool hi champion an ni to vaingat of honor te po an peya ma se champion team hi an hla khem du tabik lova olsam takin goal thum goal khathian an lo ne in khel pum pui thira po Chelsea heng goal shot an nga khop maya in khel chung zong heng goal shot tum som pasari te meu mai an neya Liverpool hian target a shot tum ni bak an nei lova goal shot ko nga chon Chelsea an hlo om zok le ball position le in pass dik ko nga ero Liverpool an chung nong filor lak thonga goal khung ko nga ero Chelsea an filor ve thong anne Stamford Bridge sa in khel mu nom tak maya hian goal kan mu ma khop maya in khel an tran deuh chau emoti line minute thum na lekha Pedro Neto siam sak atrain Enzo Fernandez suan Chelsea tanama an hruina goal aron khunga hemi goal aluna konga hen simika chu kan dem thein arinom Chelsea lam an phur tual la game po amu nom chho hle minute somni patnina Cole Palmer chon hun tha anei veleya yat som pariat vela tang goal shot anei chu gola alud lo hlau maya Chelsea tan hei hi chu uyom tak tur anne first half bika allo om le mai te soi zui tur atam lutuk lava second half an tran deuh chau 3 minute somnga parukna
Liverpool defender Gerald Konsa chun an lama atilut pal le hlau maya atal boi hle mai ti hian Chelsea lam hian Sydney fain ma an hruai ta der maya chak ngei turangai an ni na chen te po asang ta hle minute samruk pathum na Liverpool hian hun tha an nei ve ngala Simikas mangin an hun tha nei hi an mang tangkai zolo an ni minute samruk pasari na po kodigak po mangin hun tha an nei le ngala ma se hei po an hun tha nei hi an mang tangkai zolo le bok minute samsari pasari na ain her chawa Mohamed Salah chun an sipur su thren theina hun tha an nei ve le ngala ani po hi tu naya chung gola alak lo ang reng khop maya alak lo akal tluang te po ati thei ome minute somriat na Chelsea tan madwe ke chon hun tha anei veleya 18 yet box atanga goal shot anei chu goal mauta akal lova Alisson chon tha takin alo dan sak ane hemi nu loka hian Liverpool in ansipur ansu thren tange ngeya minute somriat panga na McAllister asiam sak athatak atangin Virgil van Dijk an defender an captain ni bokchon an sipur su thren na goal aron khonga game bo ro po atang zui ngal le amai ro chu game ti top thei tur ti taila minute som ko panga na Dominic Soboslai ball pek sola train Gerald Konsa chon penalty achoya Kaisedo ati tluk wangin penalty achoya penalty he Chelsea tang goal khongkonga tu naya patseve tak mai Goal Palmer chon minute som ko parukna chuilutin atim he goal thum goal khatin ma a hroi pui zuita goal dang lobel zuita lovin Chelsea hian season kalmeka champion team Liverpool he goal thum goal khatin an neya an mamo ang tak point thum lutak an lo chuak zuita anne ti hian table tharbera Chelsea he khel som thum panga point somruk pathum nen panga na UEFA Champions League khel phak china anom zuita zela an hnuai chiam Nottingham Forest so point humin an kalpel towa Nottingham Forest si khel khatin la khel tlem ma se goal difference a anin thlau emawangin Chelsea lam he UEFA Champions League khel phak china anom ngeta te po atiri thein arinom avan doi zo tang Liverpool lam ero khel som thum panga point somriat pahni nen pakhat na anom zui zela champion team anni to ti kha 100 tel le taila a thawme chuti rolin anni hi an game khel nong Premier League ka hian chuti rolin Liverpool hi Premier League ka an game khel nong panga tumni an tlom na ani zuita ane Premier League big chu kalsan ta ila ramdang league ka lut vele taila Cartop Spanish La Liga in khel monam taka teibula ma shroimek to Barcelona in point home an lo chuaka an king puimol ne to Valladolid chu goal ni goal khatin an ne he in khela hin Barcelona lam hin game an thunun tluan zaka sipur masazoka tangma se point home an mamo ang tak ato pairo an lo chuak goal shot hi trom som ni pali te meu mai an neya target a shot po trum sari an nei boka Valladolid goalkeeper Ferreira che thadzan ni lo phei se chuan goal khung treu thei din huna anding anne he in khela in Valladolid tan minute rukna leka Ivan Sanchez sun ma an hruina goal aron khonga first half Barca hian nor zui vioma se goal dang alu bel lava sikhat fa in first half beka Valladolid hian ma an hruai second half Barca hian an sipur su tumin natakin an nor leta an thora po sing tange ngein minute somnga palina Ballon d'Or dong thei tura an soimek Rafinha chuanin an sipur sud na goal aron khung tange ngeya hun tampo aliam ma minute somrukna Martina siamsak atangin Fermin Lopez chuanin ma an hruina goal aron khung zui leya hemin nu hian Barca hian goal shot tum enga mozat nei le ma se goal dang alu bel zui talava Rafinha le Fermin Lopez de goal khung mang hian goal ni goal khatin ne na an changa an mamo ang tak point hum an lo chuak zuita anne tian Barcelona hi khel som thum palia point som sari pakwanen achung bera anom zuita zela champion no moi choi thei turin malam an pan zel teibula ma hruimek to Barcelona u mek to Real Madrid po an chaka an king poi Celta Vigo chu goal thum goal nin an ne he in khela hin Real hen game an thunun tluan zaka apoimo point thum po an lo chuak anne Santiago Bernabeu in khel mu nom tak maya hian atir train Real Madrid an lo ngal char maya golero alud lok lo first half un top ma 7 minute som thum pathum na
Lucas Vazquez a siam sak a train Arda Güler chuan ma an hruaina goal a ron khunga hun tam em po aliam ma minute samthum pakwana Jude Bellingham a siam sak a train France forward Kylian Mbappe chuan an goal ni na a khung zui le first half a goal dang alu bel zui talawa second half an tran deuh chauti in Arda Güler siam sak a train Mbappe chuan he in khela a goal ni na le sithum faya ma an hruaina goal a khung leya o sam takin an sak don ni te point alang man Mase Celta Vigo lam an lo beidong big mi lo maya minute samrok pakwana Javi Rodriguez sun an sipur aron su thena an game bo rok po anung thar le ati thai omme hun tampo aliam ma minute samsari parukna aspa sa siam sak atangin wilot chuan an sipur su thenna goal aron khung bel leya Real Madrid an mang ang tak zet to hemin no hian Celta Vigo hian hun tha anin siam le nola Mase goal dang no bel zui talovin Real Madrid hi avan Mizo ka antang ta sham ane tihian table thar bera Real Madrid hi kel somthum palia point samsari panga nen pahni na anom zui zela mashwai to Barcelona chu point lin an phak lo chun zom zel ane Italian Serie A ma po champion tum team in borok angai nom chho zela kartop in khel munam taka mashwai mek to Napoli lamin point home an lo chuaka mual nei to lese chu sikhat fa yin an ne hei khela hin atir lama boina achuak na sakhop maya hun pa nga ya takpo tran thei anilawa mase borok an ben dai nuwa in khele ro an chun zom le thei anne hei in khela golom chun hi minute som ni pali na a Raspadorian Napolitana akhung ania gol dang lobel zui lavin Napoli hian point home an lo chuak tihian table thar bera Napoli hi khel somthum panga point samsari pasari nen achung bera anom zui zel bok mashwai mek to Napoli mek to he inelna champion la Inter Milan po an chak shrama anking pui Hellas Verona chu sikhat fain an ne he in khela goal chun hi minute kuana a Inter Milan tan Aslanian penalty tanga akhung ania hei ba goal dang lubel zui talavin Inter Milan hian sikhat fain ne na an changa an mamo ang tak point thum hlutak an lo chuak tihian table thar bera Inter Milan hi khel somthum panga point somsari pali nen trum ni azona an chaklo 9 point hum an ron lo chuak vele ta mashwai tu Napoli chu point humin an la phak lo anne German Bundesliga lama ero champion team kan muta kartop in khel monam taka Bayern Munich an chak zo lava mase an ni hi champion team tie pon an ni to thong kartop in khel monam taka hen RB Leipzig le Bayern Munich te in khela hen chak zok anom lava gol thum ve in pein anin ne tok RB Leipzig Stadium in khel monam tak maya hen mol nei to Leipzig tan minute som pakhat na Xavi Simon asiam sak atangin striker club liantena an o mai Benjamin Sesko chon ma an hruaina goal a khunga minute somthum bakwana Roma siam sak atain Lucas chonin an goal ni na a khung zui le first half a goal dang alubel zui talawa second half minute somruk patni na Bayern Munich tan Michael Olise siam sak atain Eric Dar chuan an sipur sut na goal aron khunga minute samruk pathum na hun tampo aliam ma tinani chu Gunnar siam sak atrain Michael Olise chuan an sipur sut zo na goal akhung der bok game borok anung chho zela minute somriat pathum na Bayern Munich tan Joshua Kimmich asiam sak atrangin Leroy Sané chon an comeback na goal thum goal niama an hruaina goal aron khung tange nge ya goal dang alu belpo arinom tolo man hle mase hun top market minute som ko palina Xavi Simon asiam sak atrain Joseph Poulsen chuan Leipzig tan an sipur sud na goal aron khung ve leya goal dang lubel zui talavin team panite goal thum ve in pe hian anin ne tok zui ta ane Bayern Munich hi hemi result a chon champion ti pon la nilo ma se ni zanama Freiburg le Leverkusen te goal ni ve in pe anin ne tok tak awangin Bayern Munich hi phak thei tu anom talawa kumin season a chon champion team tian pon an ni zui ta ane tihian Bayern Munich hi an club chanchina German Bundesliga lama tum somthum pali an champion na anita he inelna champion ngun ber record an nei chu an ti san bel zui ta zel anne
chu aya lo mam jok le chu hurricane ani ya football azin konga trophy lian tham a choi masak ber ani zui ta hurricane lo tran tu te tan chun hei hi thil lo mom tak ni tu rangai ani Friends League 1 lama lut vele ta ila kartop in khela he inelna champion to Paris Saint-Germain po antlo ma anking puimol nei to season kalmeka chetra mai Strasbourg chunin goal ni goal khatin an ne he in khela hian Strasbourg team tan hian Felix son goal a khunga Paris Saint-Germain defender Lucas Hernandez son anlama atilut palbok Paris Saint-Germain tana goal omchun hi Bradley Barcola khung ani ve nge chuti rolin he in khela hian Paris Saint-Germain hian trumdanga inlan ngai lote anlu tirna sakhop maya tape te Zaire Emery Lee Mayolu maibaka embaye te first 11 a aronda hei hi achan ber chu UEFA Champions League khel turatan an team hi aninda himri tinani chu hemi hi an result po hian aturta ati thei ome chuti rol chon antan hei hi thilpoi lutuk ani to lova Ligue 1 ai chon chiang takin an champion towa tundin mona point samsari pariat an nei towa an ma ni naiber to Marcel lamhin point som nga pakwa bak an na nei lo anni antan Ligue 1 hi chu aul samviava UEFA Champions League khel turatana anin khek po hi thil om tak anni EFL Championship lama lut vele zoi taila toite in hei chu kan da don nia kartopa khanin EFL Championship English Premier League noi che chu zo fel anita met somli paruk theu tlap tinin an khel ta zo fel ta ka hian table hian Championship zo fel ta ka hian champion team chu Leeds United an ni ya point zanen champion no moi an cho ya Premier League ka anin pet kai panina hian Burnley chu men point za an nei ve boka mashoi to Leeds United hi goal difference in an phak lova point za ve lo chogen Leeds United le Burnley te hian Premier League anin pet kai ta anne pathumna hian Sheffield United chu an oma palina Sunderland chu omin pangana Frank Lampard te in kolme Coventry chu anom ve boka parukna Bristol City te chu anom ve bok ti hian Sheffield United Sunderland Coventry le Bristol City te chu playoff khel turin an tlingta playoff a hian Bristol le Sheffield te in machon don in Coventry le Sunderland te anin machon don boka achak team pani te hi final a anin machon anga chuta chak zok zok chu Premier League ka anrun in pet kai zui vele don anni table mong lama hian Luton Town Plymouth le Cardiff City te chu an oma anni hi division niam lama an relegate ve thung inke result lam kal san taila football thulenga lut vele zoi dorang o tun trum chu han si flikan lemin yamal chungchanga angai dan arun soi tang hian bul tran don ta ila han si flik chong ka player te zinga lemin yamal hi ahmu nom ber te zinga mi anime ka mitam takin Lionel Messi le Cristiano Ronaldo nen te po ante khin to ti kalosia a thillo mom tak ani na chen te po awum ome chuti rolin lemin yamal hian thretura ka du chu Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te ni tumha lo turin ka duwa anni ang level phak tur chon ti tur tam tak ala nei anni lemin yamal hian eng level nge a thlen don ti po tun tin huna hin chiang taka soi thei ala nilova man mo lo photila clear zel ri photang tun din huna chon Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te chu khita anum meka yamal hi chu la ron pen chove mek ania pressure pek vak po hi atul ri lo ti in asoi Liverpool lampoin Lyon forward Ryan Cherki chu ansenglu thai mai rinna alien chhota khop maya Cherki senglu tur hian amana po paumilian somni panga vel the chu antum ni hin tarlan ani bok give me spot lamin atarlan danin Ryan Cherki hi Tottenham Hotspur lampoin senglu tumin tran an lave meka akhel mek na Lyon lampo hian thrat an poiti lo thu an lo sei to awangin Premier League lama Ryan Cherki hi kan mu mai arinom El Nacional lamin atarlan danin Manchester United in Fermin Lopez senglu antum na chu an hlo cham tari niin alanga Fermin Lopez mana Euro makta doi somnga an the chhuat chu Barcelona lam hian an lo hnol thak thu ni jang khan puan anni hei aya tam hi Spanish club hian an phut niin alanga Fermin Lopez Premier League ka kan mu arinom la hin aman ero atlom don lo hle a ang tun naya Cole Palmer le Manchester United chungchang in seizui atitam khop maya hemi chungchang hi talk spot lamin ankom na Cole Palmer chun aron soya
Palmer chon Old Trafford ta kalu le hian nuam ka ti thin ma achan chu Manchester United in khel hi ka tet lai khan Old Trafford ta hin kalo en ve to thin na helai stadium a lu hrim po hi nuam ka ti hle khati hun lai United player zinga chuan Wayne Rooney ha ka du bera ka player ngai san le ka en ton ber te po ani nge chuti rolin United team in khel kalo en thin awang hian he tlap hi zom ka du ti na ani chuang lawa tundin huna chon Chelsea player ka nia he tlap tan hian thei top ka chhuwa do na nuam po ka ti bok ti hin asai team tokin atarlan danin Arsenal lampoin ni pui transfer kongka loin hong tura Dusan Vlahovic su senglu antum do niin alanga Vlahovic senglu tur hian amana po paumilen somnga pakhat vel the chu antum ni hin team tok hian atarlang Mikel Arteta hin ni pui transfer kongka loin hong tura striker thar senglu antum ngei thu alo sei towa Vlahovic nam hi an hoi don ta a ang hle hetiang kara hin team tok lam ve khen atarlan danin Arsenal lam hian United atangin Anthony chu senglu an hre lo ni hin alanga Anthony senglu tur hian amana po sum thanem tak the chu antum ni hin alang bok Anthony hi tu hnaya ache tha khop maya ni zanama Spanish La Liga lama Espanyol laka comeback ro pui anlan tir po yin Real Betis ang goal ro pui big akhunga mual veilam sir tra ball atholo chu ro pui tak anni hemi wanghen Real Betis lam point chel sui antum ang reng khop maya Arsenal lam mit po atlung hle ni hin alang bok season third tura Anthony hi alak chhodon ta a ang hle Manchester United team lo en Colton Ralph Rangnick point thar aron nei vele ta ha rang te chuan Manchester United in Ruben Amorim ansengnu chu tha ati lo thu asai vele tlat mai Ralph Rangnick chuan han en tawang ula United team ti Sualian ber chu coach atangin ania back three hi an no tin pui lo zia chu kan mu theu to anni United team hi mason turin kai chuan ka duwa ma an son lo zia ka mu hian hreum ka lo ti ve thin le tundin hmuna hian malampan ai hnung tol lam an pan zela UEFA Europa League Athletic Club an ne tum te kha han en ta ila team tha jok te soitur an ni chuang lo anni he tlap hi mangai na chen ka nei ve boka he team thatna tur po hi kil khata train ka lo ngai tu ve reng thin anni tuna an che chiat chan he chu chiang taka han soidon chuan an ko chatang hian bul tran tur nin ka hria tin rang te chuan asoi ole khate chin hatun trumatan chon ni tamai se clear tu te channel min ngai hlut sak thina in chunga lom thu ka sei tak meu anni like share le subscribe lo ma han tan min han lak pui le ta ula thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chho le sel don nia